Mayensa mo chibiem na yemo akwa Adom TV Badwam dwumade no eso yadani ta ekote guase ne nkranhyan sama Jordan no penso ode ahyase de abaye de du so ne Badwam kase ensam ne do so ne todwa wo mu bi ya wo betini mensi craft pani owo nsawam adoagiri wo poyamantemu de afutu kokobo ma wona esidan se adanse hu ne ma bia wo hweso ode papa ene beye yade honsam no ebebro na afi yakwa hafumantam ne mu so afo nso ene wode ensamu tudwa contractors aban aha wo mo setano north mensin mu wonu mo nya adwuma bi wo ho a wo agya to ho no hadwene nti wo mumra meye eno ni nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube by Adom TV Tube kwadomonline.com sansam no ne nsem a yede ebei bebre ewo ho media fia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsem ni chemu ankasa etie mensi krache ya wono won sanwo maduagiri wo poyamantemu eye Emmanuel Usu atha ene odi afutuo ene kokobo na ema womo a esisi adan contractors no ne ade wo se wono mani de mu a ene ema won de sha adansie mu no won hwese ye papa na me no so amadan no so agine ye munsam Adom TV kase etwaso recent survey Ghana National Fire Service for two Ghana the title near Jashisha Ecoso or Maimu inferior electrical materials are dear wiring no Kahubina Jashisha Ecoso and to make Konya ways to number 2 electricians said they won't move sit down for say among far Konya ways now among materials are higher quality materials are materials are papa no mo find see omo dan no say na Jashisha na betumi e de aba from no mo say the detail no say fa expert pempe no omo ko no mo ko fa nkrofo omo do omo ko ye omo wiring na omo nya obi a no mafa no nti ye besre mo ye patu omo fu ye pa so mo fa obi a onim de no ye expert e wo electrical materials mu na otumi bo omo no mo ye wiring na dan sie no so e beboan so ma Jashisha no so beba from ye pa Anwachi Johnson Mawu na Wudin ya wono ewo energy commission as so de kan ho se edansie enda form ska ekom na mo no uwia the final part so no is from the electrical aspect na mo no se wanya certified electrician from Ghana Energy Commission obi o wan chebia wetibia koto bibia bibia ma on the origin sika na mo no answer na be for electrician so we so we say the certified electrician certificate way no who say we are recommended to handle your project and say uja ono nim bia obetimi afa sanyama yi afa bia no international standard obetimi ayusu edi ayewade afibo wonya o bia etwaso na jachehene na wode to wona wonsem obi animo se womra won krom wo mahwe ene mapa hodo wo ho a won betumi afaso aboama enwuma aba won kro no mu na mabunu ye wo ho nso anya bia ye jachehene ye de ni si so se ohene no wanya mfie num wo hye ho fa ena nana de nsemi etudwa ohene owo jache ba foko akwa amwate otoso enan edina finhye na etoso enum eho dwumadi hyehyɛ so jache ye no ewo bosontwemensi ne wasante mantam no emu na abro wi dwumadi ne nyina no ne Adom kase ehwetwe nkomo no obramane se enam se akabosome ne kakra bi na omanga na akwa abato so ne te no eho hia pa sa manyofo wonsema wo mo kanyina no obema ni ada ho no mpefe akra me ka kire amayofo ne se afie afa da traba the minister no say o ma se bia no o kandia no o ma nya asumdia asem se da ya gani asumdia ye nya no da kwa cha pa cha ma na amamfi youth no so na me dia the say the mamo se ba se say na ya asumdia e ba sramo e meri do sa ko tuaba enyedede kese na obi aka na asem tie ni ye na de ba se wo to ma no na be kwa ba ba uwi a so aba fie se na du tru ka se ya no de ya de ne akọ si akọde ya nsama ma no ti ya sa mo so asudi aga na ya no umi ni sa asudi do ame na bi ga ye bi a no anya Ghana National Tailors and Dressmakers Association and Krabata ye wo bono East Mantam ni mu one more edi wo mantam nhia mudi akoso ewo yeji
no ewo pro east mensin mu obono east mantam mo won mo afa konya iso de adestre to aban nanim sa aban nemra emebo wo Maya ne mrantie dodo a ekuo yi etete wo mo nationwide wenum ye niam e wo sa aban no du nani ko na o empower wo no mo se de ebe ye economic pressure na e da aban so kura no ebe ko fom I was say omo bie training centers e de ma wo no mo at least in all the districts. Apart from that, one masters ni bi wo ho a omo nya well resourced. And near ma akadia wo de kire mofra na de no kura no e wo fom. Ebi kura wo ho a wo ni bi. Obi kura ni ba bi a woten so apon adwuma. Sa nkrofo e wo sa ban to me ma on soft loan bi a wo betumi e de establish won ho. Nipa ni wie ye no ana ban apeska akra de ama no. And Wachi, Bono East Mantam Mo Chairman, Emma Ghana National Tailors and Dressmakers Association, Amos Ifa, and so to Ghana, buying a say, Ebren Waso, Sadipam phone, and one momoton tonta, dear my Ghana mono, will be turning near Shawomo. That's not bad, say. Omra, yes, Rabbi, no map why. Sans say your share school crowd, they say you won't say free education, oh, you were a mabum to be brew or motive here, or more nature for. Uncle when you be so more most of me as you juma. Enti emra by all share free SDHs no. Once I trade and nation admire for. No me so yasne. Se ma shi bi kurampo na or beto adiama ade pankona. Badwam adodo na atimo. Ama mo atimi de mo ahye ade pemo. Ahafo mantam ne mo swafo Yora George ya wache nanani nye kra wo contractors bi aban afa wo mo so wonye adwuma wo Tano North mensi no emumu amempunto nkoso no wonmo je adwuma no ato ho no mo oni Adom TV kase eto so tela obombulaze enkohye adwuma na se eno na mefasa kwenye so na maka chesa for se ye mom 2 weeks e be 2 weeks ta be hu o ma ye betem le tiria sa peli papa fro e de ama mo cause facilities na ye ka ho asem no amanfo ni hia nti ye mpese obi abaja boso abra onye nti wa adwuma bia wo Tano North a wo temen kan wo contractor yes I say bomodian say in 2 weeks time na wo site a wo ye adwuma ye be saba behwe ye ba na oni hodi a ye betem na etini ape contractor obe ye adwuma na ye de amano and squatting a Tano North mensini krachi ono so e de atudwa se wo ba behwe na nani di contractors no achi se de be ya adwuma wo ye di mpumtu beba mensini nim hono no obetumi ababe ne ntem no watimi abiebia no se de minister kan no project no few anam se yenwie e fa musumo se yewie bebre agbi okra na ese commission die commission kra so no dodo na contractors no wo freda omo yadwuma nti ye bekoso na ya monitor because the minister ye boa e basia na Kenyan contractors no obi a oni field bia no na waba na obe na dwuma you say by November ending na dodo na so o matem sefi adehye ya wo mote achim osenase wo Lower West Achimmensi mu opoye mantam mu sre assembly no se ne aban drip na wode aba no sre wani die mu a won mo kwan no abebre atete apansam no wo mo fa emra meboa wo mo no nso nya kwan pa emfani won dwuma manfo a wonom ete achim osenase ye wo Lower West Achimmensi ne wo opoye mantam mu e de atudwa se ensamso a wonom efaso edi akwaniaba no asai pa ye hu behia se mpanyinfo ba behwe esiesie ama wonom manfo yi ekire mu a ensamso yi adane owu amena efan bi atutu ye hu behia se mpanyinfo ba besiesie anase obebubu no no wasi foforo ama wonom kura ene jesu akwa zongo hakwa yi yi atum ama eye obi eniji esise wo ko beebi a ofa han ma ko do be krumu a entitu ye ne obe poso no o sane so ba otimi famu na bedu fie asumdwo a onko follow station na lord bi ehwi hura wo yen me stress aban dis assembly no emeboa amon fidie no a omode ama wo no omon fan fidie bi meboa ne mfanye omane siesie na fe so bridges no so ehia bridges mbi no emegina hei ene ba ko bi ewo ohenda honum na oware ho ekopem zongo ekopem design for ho no omomwa na yen she concrete wo so enye bridge papa bia ka betumi afaso na ama snase
So ko baby very simple and very easy. Asutifi North Mrashe Bedwani wa Hafumantamo ye Patrick Bano ene wo the street light ahodo 1000 akọ abatom pesua no so se won monye makro no monye han na mo bambo eho MP street light project na mashasia me ye no Asutifi North na me botae ne say me bo a street boss mako apem 1000 street boss na me bo no across the constituency na enye nenko na me yes adwumadi na we na officially say madanedi e botai pa ne say sabi yaka ahobambo security a enye say sabi yete asrafo na security services agum nko so mo mo ho ban ko da bi na mom ba security a enkane asem enso yade a eho hia yi pa esan say ba bi wo a wo fa ho anadwekwa na eho hu Wahwe ana obi asnatch your phone ana bibi atesa na waje usika your places bebre honoma wo say street amanfo fie wo akiri ahun say omofa ho anajo na so ba na eho etum eno na me pese me bo yi sa na me nyina den efi ho Adom TV Badwam kase na uguso ehwe no na Infantman Old Girls Association Millennium Group Class of 2000 Nana Akosua Hazel ede to ma tichu ne maiwa no won hwese won masua de won toto no asekura na obayire won ho yie asua de natimi aboa won finhie aduonunum de dia wo pa ho ntoma a pesika so de aboa eno de sefutui etudwa esesa wo ma wani bre wa brabom se wodi bibisi wani so a esesa wotumi eden ehwe se ade na wodi esi wani so no wo behwe aye akosi na wieye na mfaso e wo ho no widen wonya se wo ko school atene ho ne ko teacher ni kre ni ho a enye samre na do be bonkomo ifisi nyina baby a ne wo gina no ni yeso ye wo hobi chairperson on the planning and coordinating committee ano edimakuyi mame esi inkum enso so de adesre eto awofo anim se woma woma ho adesiansem enya won pasa na be ya dachi bi won mo betumi enyini abaye mpanimpa especially parents me I feel say entity no e sha se fifi enye school ena sebi teachers no omo nkwala ne wo mo nchen be 3 months pe no mo kofi nti awofo no na asudie da yeso say ye be make sure say ye betete ye nkwala no say we raise akwala ne ye wanyamesuro mu a okọ school it doesn't matter peer pressure oba akoto mu Nekrakra no team lead edema sponsorship committee edema ekui Lilian Amwakuntu enso de nsem sei etodwa se all students nyina etumi eye ensa baako ene akoma baako ene eti baako ebomu na omutumi eboa schools ni nyina eno so ebeboa ma omwadesua akoni mbebre nti sanyema we amoya munhu ne se eye charity because tisenia wodi usika behwe aboa oba enye guarantee say obeba be ware nti no wo yesa na I always say fat she wutrim say either say wo ye adoye a wo nhye dan nya hwe free mu ana say nyame ye wadom a wo benya bibie free Rasha Bedwani a wogiram de ma Badwam pesua suhum eye oboafo kwadwo asante se ne wo kwa kogina kwantakro e wa fi aba ye beto no emunchiremu ene The 2024 election, parliamentary election, not contested as an independent candidate. Not contested as an independent candidate. Hana Santoa Madam Frefo MPP amanyuku ewusuhum Badwam pesua so odi atudwa se sanso owura yi ada na die so ba begina kwanten kura no wo ba betai na chi se de beyi a enso ade hunu no betumi aduru ho they tell me this can be support I'm
Kwadia Satene say me party dum 92 me di MP say chisa omo aye hia makro no but obo Kwadia Satene oba aye no wa makro na tupo wa ye dia makro no hye Nwachiri Yamani Boni ene manfo bi a wonom to aba e wosuhum etwetwe nkomo tia ye di na chine se MPC ni bebra betna so modern bo ogbo Akwadwo Asante airport no ebro adwen ene ntiase so na MPP abetna so pen wa sei city ase na MPP seat MPP fu no betna so be ebe honorable office so aso na bo Akwadwo Asante ba no o transfer for good 16 good years when timi ambo asu man ama timi man timi ntumpon se na obo Akwadwo Asante e ba 3.5 years obeye yi onu ti na ye nyina ye de odobi ene se na mbutu ori abo man ni munti ye nyina ye de di nachi no Yatwa Kasiano so na 2020 no emu wo collation results Waterchiman men's Badwam Pesiano so no ewi akire na kasa bebre ewiamu bi num ne ade akokọ okoso enam so kra ma bi kra na mu fa efa so eto na nanom nsiedo na nei mahwe bedwani ya wo hora Martin J Mensa Kosa wono anso yesoafo ya wo local government so apaw ne campaign ho entoma ode nsema hodo bi etudwa Kai and say I will take it to my mindset. The Obedin Kunim, Abeti Atum, so what to him. But the Obedin Kugo spread day, Abeti Atum, Kugo. Sir, I catch my mind, no Baba Suma. And then found in your Bessie. Say Yamaka, Awaka. About 2024. The Yamaka Kunim, dear Emmanuel. Yame Akanada. Eti ya akona fano. Wenya obrase na onye etu. Barbara Dombo, ASD Dombo ba na wode atomanfo a wono abato mpesua no so honom nyina anim se. Obi samia, eyame akoko ase ene tumebie kefie aircraft Waterchiman and the Dombo family. Yes, we are seeing the Dombos of our mia. Ye ni mo nyamne ya ho den ye bibia ebeteti na edumedi e kwaso a aya kefefe nti se na mo mu Waterchiman ya na me ba be support honorable AJ Mensa Kosa the edumedi a o dey and the launching of the party office. Maminyina no so na Adom TV Badwam Kase na ha na bema kwan na no pay media sie yenwie dwumedi no to so wo the bonkrata no any online story base mamienu twen yensesie na yenkratu ni eba ye de no to so